Kakva je situacija na tabeli kada je muški odbojkaški klub Šumadija u pitanju? Pitamo Antelja Stefana, trenera i igrača. Pa evo, posle ovo nedeljne pobede nad liderom, nad ekipom Velikog Gradišta, zaista smo se primakli vrhu tabele, što je u ovoj ligi, ovogodišnjoj ligi, zaista podvig, moram da kažem, s obzirom da je ekipa nikad, odnosno, pardon, liga nikad jača, i to nije izrezana fraza, jer ove godine zaista su se sve ekipe nenormalno pojačale, jer druga i treća pozicionirana ekipa na kraju godine odlazi u novoformiranu ligu, dok prva ekipa odlazi u prvu ligu. Tako da, još jednom to kažem, pobjeda od 3-2 i to posle preokreta nad ekipom Velikog Gradišta, mislim da je zaista jedan veliki uspeh, pogotovo poredimo uslove u kojima radi ekipa iz Velikog Gradišta i naravno mi, jer ono što zaista mogu da kažem je da je upravo pobjeda jednog velikog entuzijazma i jednog velike ljubavi prema odbojci, jer ti momci zaista koje vodim nekada i posle treće smene određene, recimo u Peštanu, ili smene određene u kompaniji Trio, dođu na trening ili dođu upravo posle toga na utakmicu i zaista pokazuju jednu ogromnu ljubav prema svemu ovome što radimo i zaista pravo zadovoljstvo i voditi te momke i trenirati te momke. Kakve ekipe vas očekuju do kraja sezone? Do kraja sezone, odnosno ovog dela sezone, očekuju dvije ekipe izuzetno jake. Sada u nedelju gostujemo u Lagatoru ekipe Loznice, koja je ove sezone pojačana sa dva reprezentativca u bičvoleju, Stefanom Bastom, i vidjet ćemo, mislim, potrudit ćemo se zaista da ćemo sve od sebe, pogotovo nošeni samopouzdanjem sa prošle utakmice, i za kraj gostujemo, odnosno dolazi nam ekipa Šapca, odnosno Zaslona iz Šapca, takođe pojačana prošlogodišnjim igračima Sterije, tako da nas očekuje jedno dve kvalitetne odbojkaške predstave do kraja. Zaista mi ćemo dati maksimum kao i do sada u svakoj utakmici, koncentracija naravno biće presudna, jer ove godine bukvalno su zaista svi po toj nekoj morfologiji slični, zaista su sve ekipe jake, napadačka odbojka se igra ove godine, izuzetno jaka napadačka odbojka, tako da bukvalno onaj ko je koncentrisan, ko je konstantan ove godine, on će ostati u vrhu. Da li za odbojkaše Šumadije ima odbora? Pa nakon 15. decembra, kada dolazi do kraja ovog dela šampionata, imat ćemo pauzu od nekih meseci i po dana. Pauza se odnosi na takmičarski deo. Međutim, upravo tu neće sigurno biti odmora, nastavit ćemo da radimo, otklonit ćemo sve one greške koje smo radili i koje smo ponavljali u ovom delu sezone i spremno dočekati drugi deo sezone, s obzirom da, uslovno rečeno, nas očekuju nešto malo slabiji protivnici u odnosu na kraj ovog dela šampionata, tako da ćemo pokušati maksimalnom koncentrisanošću da osvojimo bodove koliko god možemo u tim utakmicama. Odbojkaši se sve više penju ka vrhu tabele, a šta je sa odbojkašicama? Pa kod naše najmlađe takmičarske selekcije, kod pionirki, one su u svom prvenstvu, koje je počelo sredinom novembra, odigrali tek dve utakmice. U prvoj su u gradskom derbiju dobili Fortunu rezultatom 3-2 i u drugoj utakmici su poraženi od Jagodine rezultatom 3-0. Koliko imate članova pionirske selekcije? Pa u pionirskoj selekciji imamo možda nekih 25-6 članova, što je zapravo nekad i mač sa dve oštrice, s obzirom da nekad treba uigravati određenu 12-orku, da tako kažem, ali opet je zadovoljstvo zaista raditi sa svim devojkama. Odziv devojčica je izuzetno i veliki u našim školama odbojke, tako da još jedno stvarno pravo zadovoljstvo raditi sa tom decom.